nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu emang gos gitu di pondok mah mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jangan teu Gus Dur mah maling lauk banyak mah guru beak lauk aku nyanyi Masya Allah barang kujuprak cak guruna saya nu ngalaan lauk barang di deuleu santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya kirain siapa besok kan mau ada tamu ini saya udah bawa duluan caknya ke guru besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya. Padahal masa daik ngomongnya nama cek guru nanya nyok ayat tamu nyok ya itu Gus kalau gitu bagi dua iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja caknya punya anak Gus Dur emang bener atuh lalagaan ya tapi jadi Masya Allah lamun urang nyompralkeun meureun wali emang Gus gitu gitulah budak-budak santri